Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihanangirije Iran, ayibwira ko niramuka itemeye amahoro izahura n'ibitero bikomeye cyane kurusha ibyo yigeze ihura nabyo. Ni inkuru yacu tugiye kugarukaho uyu munsi. Nk'uko musanzwe mubizi, Sia Media TV ibihari ku bwanyu kubagezaho amakuru agiye atandukanye, ibiganiro ndetse n'ibindi tugenda tubategurira. Turagushimira rero wowe wahisemo kubana natwe, we wakanze subscribe kugira ngo amakuru yacu azayakugeraho ku gihe, kandi nawe umaze gukurikirana ibiganiro byacu tukagusaba yuko wakanda like na share, ukaduha na comment, ukatugira inama, dore ko duhari ku bwanyu kandi ibyo dukora tubikorera mwebwe. Ni nyuma y'ihangana rikomeye cyane hagati ya Israel na Iran kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025, aho Israel yateraga bimwe mu birindiro bya Iran, igasenya uruganda rumwe rutunganya ubutare bwa nucleaire, igahitana umukuru w'igisirikare. Hagomeje kugenda humvikana kutavugwa rumwe n'ibitero bigiye bitandukanye hakoreshejwe uburyo bw'ubuhanga bwo kohereza amamisire aturuka mu gihugu kimwe yinjira mu kindi. Nyuma rero yuko Amerika yinjiye muri ibyo ngibyo ikagaba igitero ku hantu hatatu muri Iran, yongeye kuburira Iran mu magambo akomeye cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran igomba guhitamo hagati yo kwemera amahoro cyangwa kwitegura ibitero bikomeye birenze ibyo yigeze ihura nabyo. Ibi yabitangaje mu ijambo rikomeye ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu riturutse muri White House. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane Amerika yohereje ku butaka bwa Iran. Donald Trump yongeye kuvuga ko ibyo bitero byari igisubizo gikwiriye ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi bya Iran. Ashimangira ko iri ari itangiriro ry'ibi bishobora gukurikira mu gihe Iran yakomeza kwinangira ikaguma mu ntambara. Yagize ati, niba Iran ikomeje kugendera mu nzira y'intambara, igomba kwitegura ibitero bikubye inshuro nyinshi ibyo yabonye. Amerika ifite ubushobozi, ifite ubushake, ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda ubusugire bw'ibihugu by'inshuti ya Amerika. Ihangana rishobora gufata indi ntera. Ibitero bya Amerika bikimara kugabwa ku butaka bwa Iran, Iran nayo yahise yihimura, yihanangiriza Washington, ivuga ko izisubiza agaciro ku buryo bukomeye kugira ngo irengere ubusugire bwayo n'icyubahiro cy'igihugu. Ibinyamakuru bitandukanye n'inzego z'ubusesenguzi mpuzamahanga zitandukanye zatangaje ko ubu butumwa bwa Donald Trump bushobora gutuma akarere ko mu burasirazuba bwo hagati kinjira mu rundi rwego rw'intambara ishobora kugira ingaruka ku mutekano w'isi yose. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gategerejwe gutanga umwanzuro wihuse kuri izi mvururu, mu gihe ibihugu bikomeye birimo Uburusiya, Ubushinwa n'Ubudage byatangaje ko bikomeje gusaba impande zombi kugana inzira ya diplomasi. Abasesenguzi barimo Dr. Richard Levin, impuguke mu bya politike mpuzamahanga, baraburira ibiko bishobora guhindura intambara rusange mu gihe ibiganiro n'ubuhuza bitakomeza kugenda neza. Iki ni igihe gikomeye cyane kuri Amerika na Iran. Intambwe imwe ishobora guhindura isi yose. Hakenewe ubutumwa burimo ubwitonzi, si imvugo zitegeka cyangwa se izitera ubwoba. Mu gihe bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Donald Trump barimo baranenga ibikorwa by'intambara bye n'ibiganiro bitegeka, abandi barimo baramushyigikira bavuga ko Amerika igomba gukemura amakimbirane, igahosha intambara hagati muri bimwe mu bihugu bigenda bishoza ku bindi. Iran ku rundi ruhande irimo kwisuganya mu bijyanye n'ubwirinzi ndetse n'ibikorwa by'ubukangurambaga mu gukangurira abaturage b'igihugu kuba bakitangira igihugu. Tugaruke muri Afurika, aho Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré nawe yagarutse ku rukuta rwe rwa Twitter akandika yuko kimwe mu bintu bishoboka ari uko ibi bihugu byagenda byigirira ingufu bikagira ibisasu bimwe na bimwe bigiye bikomakomeye, kuko ngo abona ariyo nzira yonyine yo kwirinda no kuba buri gihugu cyarinda ubusugire bwacyo. Mu magambo ye, Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yagomeje agira ati, ni gute umuntu yatera amabombe mu kindi gihugu
yarangiza akabyita yuko yabikoze mu buryo bwo kugarura amahoro. Arakomeza avuga ati tumaze kumenya yuko kugira ngo ube ufite icyubahiro ari uko uba ufite amabombe ashobora kwambukiranya imigabane cyangwa se imipaka kugira ngo wubahwe. Ati natwe mu minsi iri imbere turagomeza tubona bombe. Bivuze yuko nawe ari mu byo arimo arateganya yuko ashobora gushyira hafi izo bombe kugira ngo nawe agomeze kubahwa. Ku rundi ruhande, Amerika yagomeje gusaba Ubushinwa kugira ngo buvugane na Iran itaza kwangiza inzira zicamo ibikomoka kuri peteroli. Amakuru n'andi yandi agenda aza turagenda tuyabategurira tuyabagezaho. Ni Sia Media TV nk'ibisanzwe. Turagushimira we wahisemo kubana natwe.